cha kitaifa osiro ber madhi nyime gi jiwo oganda mondo tigi dhok mar Kiswahili pachoka kaachiel gi pinje Afrika ma ugwe kaluwore gi chenro mopogore ma oketi mar bero dhok mar Kiswahili. Kagilose mbalariany ma Murang'a e kinde romo mane obagi mar dhialo dhok mar Kiswahili e higni 21, jotije e sekta mar dhok mar Kiswahili wacho ni dhokno omedo ng'ere e Afrika ka imed ti kode kuonde mathoth. Jakom mar Chakita Laktar Fred Simiyu owacho ni kaluwore gi chenro mong'ith magiketo, piny Kenya tiyo matek maneno ni dhok mar Kiswahili itiyo godo kaka dwarore. Katika vyuo vikuu, vyuo karibu vyote vya umma na vya kibinafsi vinafundisha Kiswahili. Katika hivi vyuo kuna idara zinazojisimamia, zinasimamia masuala ya Kiswahili. Katika karne hii ya mabadiliko ya kasi ya kiteknolojia, utandawazi na maendeleo ya kidijitali, Kiswahili kina nafasi ya kipekee katika kuendeleza sayansi, utafiti na ubunifu barani. Kuanzia Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakuu wa nchi katika kikao chao cha 21 waliidhinisha kwamba Kiswahili iwe lugha rasmi au iwe miongoni mwa lugha rasmi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Kiingereza na Kifaransa. Na ukumbuke kwamba pia mkataba wa kuanzishwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ulitambua Kiswahili kama lugha ya mawasiliano mapana. Tunaunga mkono jitihada za Chakita za kuhakikisha kuwa Kiswahili kinatumika kikamilifu katika elimu ya juu, tafiti, machapisho na kuendeleza sera za taifa la Kenya na mataifa mengineyo. Riwruok mar jotelo ma wakeini e gwenge mag Gusii okwedo weche mag tiyo marach kod rowere e nyayo tule